على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda wahonda mwe Komor makatika ondo na tsawanji tamke yinu anu wajundo bonze mwe Komor watukufika o ngwaridu ngao o haruma ye dunia mafi wananyasi walio harumaye harumaye mabehewa ya kizihiro anu wananyasi walio harumaze la joli mbalnabal garitsanganyi hao hasonsi pia ruombe Mungu haina mdulo haruma haja Mwenyezi Mungu ya moleyo haraka inshallah taala nane haja ya hoa Komori ho jimlifu ya ujailia wandikaundo warengensi ya hatu mateka Mwenyezi Mungu ya watoya bo haraka riwarengeri wa hukumu inshallah taala watukufu ikaundo mnidungao emakatian nano wa jojaili wa wadunge direkte baada banu ngamu msalimuni hezento za Kiislam niwaambieni salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wanama watukufu ngasina mudamu njinja shidana njiawan shalhamdulillah ngaswa nono wa imma hundo wakati ibenge tirenge eshaba hashinos kwa leo yin ilini njebanu rijere hadisi mbari uhusiana na madaikao ohangu juu tijeleza wakati harma muda banu tikansi tifanya mbabi ye point yahe mbana hatu yinu no muda rilo banu hateje honde leo sielewa ukaya hamadizo wenji waho wana mawarongo waho banu wazambao haukaya banu halebo wa Komori haurambe ngabo wenji boko wori tsombolezize shaya si wandu rilo manga wurambia wakati mwinji ukamengoni mo wandu walela wofenya waho wana azija na mashababi waloho mijini watso hanza wafanye hazi rangua ume hata washe mengoni mweza lela zenkandu nje ule oinuzilo mabango nizi tuanza zinje mabaala hasibabu mdondo honzi de manga mkomori zonongo izoti zelewa tikubaluka kwelinga sina msango mhu oharumo wandikao ndo walela waude pare waho wa Komori rangume hata mshe mrumdu hazata mnaijana leo yinu nze mwamjia tso ujula ye mro hindini sho wanadamu pia wanzo walale wajuhebo tasi haina ria na haina monogram haina agence ya transfer ilo Komori yokuja jwamba mruho mjini ambeka tujua obahanwilio sheka hondo mweshelezi zanze mwa mjinzima ya hahe hatanga mfikirata hadiwazo kabalange na shiunga yabo ija wakati mimi binafsi haukaba nondo kwa doka wenji wandisa ndongo sera ukati na uja udungi ardole la ufenya yaho wananyasi wafanyo hazo haruma zeidara za serikali wadowe tolwa muhazini wanza wapare banua doambana mrongwe bari tolwa hazini sina urongo la mrubana tisatsele waukaya keti na sans ya heza nongo ikaonga zambao ninusu ya wanaama walio Komori nano walobonze washemeza ambao kaya vanu hata ye je viens ajoka huju hauye mru wa siasa ujoka nzambe jao shayewe rangi yabu kozawe mana utsosubuto amba hindri wewe leo wakaho aeroporo watolwe mana wajawarenga mekro ushukuri yao nurel fatihu noremako ezoso ni mbaba aho kauli wana yo haki yaho hindri emana wewe leo yinu wakaya o haruma service de impôts atolwa haule winu wakaya o haruma ye service ya najda watolwa lewo inurisha uka hata SNPCF o haruma ze bank postali zilo Komori zinji sazire mankondo wandu wenji ngwa atolwa o hazini ninga mrindao sisi rijerike bonzerido ambandongo ndino fungani na izo mzijua rizamba ebenge mimi ngali mwambio nukaya tisati jeleza mrwati paro wala mrwati la uzahanera suala la wandu watabi hao harumwe zinu bati na ulitrete ngamina masuala mshinzi kawa bati jelewa nande masuala ya husiana nera ya Mkomori mtiti usufre ne mzaza hatulone courage yenda rondo zembende ya huze volovolo yenda ya tape wao ze droit zahe zidudumishi hao ne mlozi urengwe ngalawa sobari ni henda he hajahondwe mafura ya hea ne ya hundre courage ndali mi hajahondwe lavana heke tutolwa bei ngamina wajibu ya uremonto wanadamu wao haunga sina wajibu ya usensibilize owenji watangabi hao ili washinde waeleuka banu nganzoba wajuhe warenge destin
sha yeni mrika ule winu hata uwa ende ya kensoso ni mwafatihu na mbabahe na mzazahe na wanani ya sufre hata tolo hazini ya jambe vanunga bondongo fulano hazini hunu zambe so zamba paske vanu walo harumazen sizindwa jina wao anafriki ngwambao ula ufenya modo rambio kaya bali vanu hunu rambari jo fungwa balato walo hula vaungo wafungwao ana asiwatu ngarifungwao hakata mmono atangabo ya jare ngwa Tanzania jabo mmono ngabo endare ngwa bushini ajayabo mmono kato wajai hongabo intimide wao yabo sisinga sari mwaze riski sinani na abo nyinde mdo hazini mli wao yabo na msubuti mambo wakati matsuliwa na msubuti mjuhe mshemeze mwambe vanuri hadalo kari na ufanya mdu hazivanu tena wode pare wo ufu gabidoru mbwe mshinzi mrwa jina wanama rilo harumaze rezo zinu wandu wanu kari na udefande mru na waremwa hata walalewa do tapala shaminga mikleru danguleo mrwati na besuje ya mriadunga mbabalu kumani enda torture wao nane ni mrulo hazinu sufre ya tina bendongo bati na hamba na jidailie haukami mabaha mjodailia shade ma insuni uonde mna introduction titi na kanzani mwambe vanu kabulia ya handisa yezi hadisi za leo. Kwazi wanama watukufu kabla rahane jambaze mada zangu zane ansi vanu tkanzani weshele mwanamshwa hatu bibi maliza mudai haki wa hensi ya hatu rangu harmensi ya ulainu na nensi ya Komor bazi nsi zo zombili ya ufanya hazi hiyo holi hondo mpango pandamana ya ufanya juzi uharumale daho la Facebook FM mpango eka oti upartage turiti tsahao wa Komor henulo namba wakati ya rejei yende isho mpango wafanyi wa juzi ni bibi maliza ikao haka uhojiwa ne mudiri jimla wa Facebook FM Abdal Abdu Hassan mpango ula mpango ikawo ilande mipango ranzori do iwona ba haruma ze media zin de mipango ijobirili ya haruma barnama jimshinzi ikomeye haini bahanu ikaoma na mkomori leonge sanse ya elewe zijirio mahususu de ka ijahar mawandu ikaongo haruma domenikao ndizo specialize ikawa Komoro wenji ridabiha hauridabwa hezenongo izo kartsuzelewa ndemane kao handani skanzani mbashile marahaba ho wakati ya urenga nane namna ya taratibu ya kaujibu ye masuale kaundo ya uzisiwa haukaya mimi amjangaje personnel mashamjo kana komanteri zinjina ziona rijibiwa haukaya ramva wa siasa ramva wa sharia ikao yode domeni ya hahe ramva wa ankiba yaani hatushe harumwa ze sansi pie kao masuala ya uzisiwa hashindi harikinaiza heki yasi yahe namne kaondo ile maarifa ya hahe yaonesa ribeshelewa jawe ya kauzisema suala paske izomengo mweze ngwe kaonji wa hatu si uzambabanu kabanu etafauti ya hatu no andu ambango ma journalisti do kasingari jori denonce ndongo gari jora mbandongo zibadili hauziwani sha journalisti weka hende ngufanyo emission jaila ngebidwe masuala surtout eka parisa mrika ongu joka wenge harme domaine ya sane ya hunde masuale kao heni joka uyeshia kanatso na mrendo ya tsabuhe haumru lo mhara na mru haumru tsusubutu ziseza bidizambo shema suala Abdal Abdu Hassan ya yozisa juzi hakini ya Mwenyezi Mungu alimshukuri yao mimi personnellement sijibiwa haukaya vrema hajua haparise mru tibai hakomane masuale kao ngalal hakika rikana wajibu yaishie shati masuala yotso mbebe hau masuala yotso jibiza hau masuala ukanga mtswa balinu bangali joka na uziro ngaranzo wandu wajodo oze uzisa ibenge ngari tsahau haunga mtsa nisaidie barna majama daila o harumwa zemba wapia za matangazo lonizo nusu ya hao wajoshinda haunambe Facebook FM kaya mipango hamadaila na muidungi ye mdonji ya surtout harmema specialist mwewe uzisa Emanola mutaalamu wa sharia shabanu ngasi gonsi juyabo ngasi nando ashashi wa wanao nezembade za hitwa na yabo zembade zo zirenga mvubo nsijuze migreni ze jao ngo tso shamreni mdushe hitwa wanrongwa washashi sha mtire honji ya mwe madaktari benge washashi mipango jue fanyiwa
wapara usiku harmaze plato wajozi shwa masuala waonesema anaze mbadezo zilobonsi juu nane wanrika ongwa zingaro hizo ne aji na jao lewo yinu zembadeza roho zijabonsi juu ze afeseze jao mwende harma mutalam msahe hata wanrwa hele bima yani rijoji biwardona mipango hamada yoma katie fanyiwa karijama ngaremawe mindwa jina ifanyiwao hao wanji walona ze programu za hao shaho lihondo vanensi ya waswili yonge njao harme barnamaji ya ulamuma imana mkomor lokale wo yinu ya one mrika o nge specialize harma fani fulani rekande ledima rekando ulozi rekamu taalamu wa habari za sharia ya jao ne sembabila namne kaundo ya onawe yenseheli liyo no wana damwe heli wevoluyeyo no wa regrese harma katika obidike mathalani nga sa harma janibu fulani wandwao nga sina besoin rijohanza wajau zila mesaji za hanyu kwezi ni wananyasi majurnalisti mjoju wa unjia msane mdwenda mwetushe yuhe kao wenji kwa tutushe demi jinze simambia ni association faina kwezi wa Komori rika ufanya tourne ya sensibilisation rende mjini warambioka yangwa una klasindaru CP1 CP2 CP1 bahi wambanga mafundi matano wararu wondo waliva ukimnji showa ilingwa alibiwao ne sirikali hambara numengo ni mwe harararo niyo harmaze violence izifanywa uzineze violi za howana dokabora ngu klasi yararo wananunga oblige wadoro wa hunu mjini wedira majivani hata wesemi jiminraji wendamo zioni yabongo wajojo helela mrunziani ho usiku ya warenga wa viole wajojo huiba yiho harmanzema mjiho yonde harara emijiyo ilo na harara niyo ebenge wandu atitodo baku kampakando atosa volovolo hawandu wake msamudu wa ufomboni na msubutima de harumwe mijinze mwendemu awoneze nongozi jiriyo zaho wana wareme midubonsi neze fami wala lobonze hamadizo raona mwali bao wandu wao ngwangeshio harumenti ya Komoriyo oma hawazuizi ilwe 25 ngabo wandu wansho Komori hama wandu walio harumansi kao ngabo makalimbani yonso ambani hambe ndongozo ta polemiki izo ndongori zijuwao habo baturafanye tourne mono wakati sedi mame Jibrilu ya kaudose demichi mono wani kanga wandu wakabula tanze mimi nswamba malahule ngabo mjikaribune bamba mjiwa he ye hambu yabo famia kamili ya mbaba ye mzaze hafa alona nafukara wale lao wala la haruma majaya wala la majaju bahiri fanya tourne association faina rele runde famille mbaba wongu la lono anahe wafukare haruma majaya kwa tsingola la haruma majaya donc ngaranzao wake wandu wahunro wakati rititoba ki harumaze débat politique baba nazi jo suicide hawezi jo vene mzazi haumbaba umshababi mkomoro ya leo kaba nkweli yensiningo haruma uziro de kanga ruonesao hulekao ye sirikali akhalabu wahanzo bandaza panata humulaya hata harumaze nsinku yabongo ajonda avenue Champs-Élysées wa filme wendo Tour Eiffel shakwa no huja hata Porte de la Chapelle waonesa wala wadingola la haruma e pont zenkulizilo hula kwa nenda haruma ze bidonville kwa nenda haruma homa halabalo ze tangabuswa waonesa ukabanunga bandu watsingo jobla la na ho plein Paris wala romonziani warema ni mvua warema ni jua atona bandu henda donc uri johanzari wane na mnendo ajinemba na yini na mrisaidie yensijo badili moze nyima journalist mlona zemaya za ujwa henda iho wandu ajina atsohenda mdofanya reportage za hemi jinze mwesubutime ndarmwe mabayazi omwe wonesa wanale woyinu wasomao wajuu wahanso awaruma mawe wado harumale sahada no wao hata lewo na ronga bo wandra jina kao ihondo hujo filmewa do huloze ban huloze matablo hulo jau na msane mwende baba ntsingio dingoni hakushanga bwandu kao ambese kwa tsuhundo wakati haweshwa bahaka shiti shahoneso Komori zo ando atambi hao ebenge hodiho de message na yona juzi ya he emission yafanyiwa ne mwanamshwa hatu bibi Maliza Metro Maliza ne mwana Sabda Abdul Hassan kao o mpango wote usalue haku hema suala ya uzisiwa hema jawabu yanikiwa nane na mnabdala bahetsena yarudi ya sintetizo mpango rongwe kao personnellement zirifurahisha rijohanza zikae harumai mipango pia ya heze media wado sana wefanya zenongozila haswa tan na mwede haina bavu na mtsotushe ba haina bavu harumai masiwa ngamjoho ndaze tabu za hoa Komori wanshi uziro shati ndo walo nsujini no walo mbeni no walo mitsami huli no walo fumbuni wao ongo haruma kapitali
shaena mwendo juma bumone muzisezele kodi ziliyo armemi jiyo muzisema bayaziyo ya loimo muziseze mwenyeza huwa nadamu aisho ihunga mjogo ne realite ya hensi yokaya banunga sidingoni ebenge yote nange njao harma introduction hangu nimwambia nukaya ngasina wajibu ya ushanje mbaba baha si wandurongo wao harma zenidozin masuala titsobaki masuala ya siasa bahi shana ya njia harma ile realite ya maisha ya hemkomon banga mjogo na zinjinga zijokwa wenji matso halafu wanu wende sao ngwa johe lokaba nizola tukanza zijulwa wendo pande wokwezi haunji yabo nambanga miharma masuala lo social gamjwandi salma masuala kao yomba na yahangu ya kawaida nade masuala ya husiana no fujarufa nywa harma yentima husus do andika ngwa dhulumio ondrumshe nemana nimwambia nuka ya tsikati zanzi hashalonga mrudinzi shadadize haukaze nongo hizo owandu wakawazingara wafungulwa wenzao haukari tujue kabanu izo rimeri rishiao shefori zambe ilo andu wa detenewa wafanyie ndongo za kweli tikatsele zabanuka ya uharumashe si wa shanzuan gasina preske mfumo ban ngabo mwanamshe wa maha 25 yakahanzayende harumo mji wa hahe wambao bambao sujwa marjamba yo bambao la mtsanga sujwa ndini ban sujwa mijipia ya nzuan shaho mahala yakaya wakama namme yabo hamwambio kaya ngumuzililio moto umbalie umbeho hao harengeo moto hauzia yemriakano moto abaizema na msho inembabi za kolizahe nemna mkoba wa hahe hambalia huenda zahe ya mbehe bambao wajahata wawasili mahala hamba umremani wahundu wanra umewararu wanaume wararu wabarenzia wazio moto wawasisi bonsi wawasisa bonsi warenga umkoba wahema na msheneze maadini ya kanizo wa exijo la mwanamme abalomo tokange bidio ulalewe ne mwanamshe wo umheye mwanamme haharaya ola abalomo to handanzaya haraya yambeno nsuzifanya wa mexijo ambeka kujazifanya ngaba jojili problemu bana wawaka na makupukupu yo halisilo reyeli njorni nto ene temanyajo malayenda ya halawa na taza Juliania wala mwanamshe waye de yambe mwanamme ya balomo tokaya kaidilizifanye wanuati jorirwa hitwa banurifu mwanamshe atawakali halala mwanamme hamhea mjori so amhize tenu bainu ndongo iri sao ilo nziro mwanamme ya timizi wala wanaume wala ruwala wakanema kupukupu wa sisabonsi heni mruba lako ende mwanamsho la turu tena wamwende turu ya heni mzima bala wambe ula mwanamme ya balomoto yenzahe wowo warenge mwanamshe wambali ya wenzao wende walala na ye hata botasi ihokomori ihotsinti ya Afrika izotinongori wono mavara izonongo za jiri komori nzuani ula mwanamme ulaenda zahe wala naume wala wararu warenge mwanamshe ola wambali ya wenzao wende walala ona endani wamende himbo hata botasi mwanamshe haju haidoro habirata hajiwasulisha henzahe warenge zinguza hahe wampwa henzahe mwanamshe henzao hao deha jitwa bibuyi wonsu jozo yafanya manabo kajenda mnono shaha wanisata hendola meri wendola meri hende hahelele ya mera hamkonfieze habari hizo pia ukayabano skwa jana tibaliwa harumwa moto ya mriani zilila moto yani heza oe mria jonziani na jana zingaro amelezaza nongona baba nupia neza mhunda pia tabutasi shaho mgutu timba kufuru wala mwanamme yakayazio moto sindola abalo moto dola yakayazio moto ya kwambola mbalie hatsobira bola meri wala mwanamshe wendo hatsomona woyamona hareje hula la meri hende haparamera hawambia ye police municipali wa interpele wala mndu hazingarwa nkurdoshana habali wa hendo gendarmerie
Henda haruma audition. Habuli anketi hauzisema suala. Hakubali deja yeyokaya bala yende ya piege manamshe wola. No wanruwala ila grupu nzima zenongozila sika ufanisha ashela komplo. Wakati ulola mwanamme hakubalukaya, mimi de na wapara na wambia huma halomo tobirao na wambane zenongo pia wakawazia honziani warenge mwanamshe wafanyezi la pia. Mwanamme uo hazingarwa yabo yanketi bula wanaume wanrajina wao wende watsahwa. Suala mimi tijuzi sabinafsi. Mwanamme ya balomoto kajakabu hali. Paske mwanamme ya balomoto hafanya shetendwa hende zahe emana atwenda director police da denonse hindi. Shaike mwanamshe waende ya kwenda fanyeze manevro hata yende wayende ya denosokaya banu haridwa zitendwa za kwenda madotoni wanaume watimizi wane emanabo wao wane hamwanamshe mzima wa 25 halafike ola balomoto kajashinenda ambambandongo nabo ya balomoto kamem hashindi hasovi. Yabotika hanzani onese banukaya yoti dossier ya banda ya shayo dossier jiri hani hao yemana mshao ya soji confirmera wae yondongo atafanywa article na yona dernièrement bansena ya siswar mazerezo zinu zahe halisi ya hemna mwana mshe wa maha 25 mzuani yendenda zaheba mbao yenda ya pariswa mremani ya zubisiwa akaurema zehibuno wanaume wa mrenga wakaumenda kindrushe wa mrenga wamra wenda na iwakanata mutasi wala lanata wa mchila mutasi hama kupu yabo lisanga salmo situation kao yensi uyo debidu anada mwaliso juzisa ebanu ngarendonda erilanda yabo ezo nongwe kao simplement gazi jo uona ondriabo maudu waone hama ezo nongo za mafiti zijiri nga bajojiri za satse na tabolwa na yafe paske ngwa onoko anatiti ngwa viole wao kabatwa mandongo ngwa ulao wafu kabatsi nongo donc wababa handungwa jodore ngwa otage na zendongo zinu zinde zijiro maore monao sahuana zijana alone makupupu wasao monziani wefanyezo wanzao yebengeti kanza njenshemeze na liseharma embwana inu na behewe ngarifanyo mzaha bwa komori inutitwa bia salmali yamiri haparendari matu arabu habalao wanrwa hahe ngabo mzima endo enda zahende shofera endo hale jula salima niho mwishi ya henda bare wenzia hazingarwasi swabo nsaka nzaolo ya hauzi swama pesa zijiritse na haruma grupu ya wandu wakanza wende mbajini wenda zao mde yabo wenda wabloko wa honziani wasiswa abonsi tujuru aferi ya mapesa mzishanyu meni bani ya hemza za hatu yata zenkame za hahe zahara na indini ya laharu mwa ukumbi ya ziyale gari limbalia limbehe mrenda mbali ya tanja club de zami ya mwabase bonsi ya to dhabu ya mnike mzazi ya rume strateji ya mba inu dhabu andrabo ngoto joni wanifa dhabu andrabo ya mri ya mchilila enda zahe yebenge yensise menye hanga mfanyo mzaha mwishi ya tizaba banjuze zendo jiro fa de famia moroni ya hoandu wajikagule wala fuwa zubaru mokumbi wa shinda wa Paris wa wadunga zendio watawa kamri nrazini maranyia rahu nrazo hamba na zorenda mtikenti mchodo ambasi likaliri tonio majijulanga zibanga sari mwa problemu nziro mimi nga mfikurukaya inungio mengoni mwe mipango ya nzuwa komori wajuziwa de hawa ya badili habo nsiju ya insecurite malgro kangari habili wao ka amani shangara nzori mwambieni na hiyo nga inotifielo wao ka yangabo makomplisi waheleje ishi waheze gendarmerie ne police nationale ne jau imkini hoka wala wangu wenji wakabala wala wangu wakamadele kama mijini wangu wao ngaona complicita wangu wandoze kufuru hizo yonde maneka woni abula hinda hula ngutsori mwishenso abili ngonzani nguchendo hachililiwa yabu ngasalma twarwamo yeranya wae katina mrombirilia yekawala wabidiwari hifadhi waondo wahandani waloma komplisi yabo ngadoka hambanda zibitene amsojota mna parentesi mwishie ya hadisi ya juzi ya hema na nyasi washikwambani yakaya zingaro sababu kangu tumla na ndongo za bange ya zalwa hunu Faransa yakaja Komoria ye metro jamali hamba hindi hambaye mwana wae hamwambio kamengoni mwangu wa kumsediata yatawe ya jeza hebonze waoma polisi wahundwandu wako mbirilia hahundwe dublu ya hekle ya mfuli yandu ya mnikaka ufuela kile ya bilindu yese mwaye pia zoshinda ata yambe hata habi hawa aeroport
wandwende wangalia harumaze ndrongo pia wa mundu kati fishe esi katsutsaho katsina hindini wambitse masuyala habiri aeroporo na wahala waharumaye sante militaire hondu haka ya zingawa yaka yafungu ya hanso ayiho ya jenda rengwa yafungwa haruma seluli waruwa mnikela kile haifua halibiwandu mapesa yamba metro jamali hapashia wazima na complicite wandu wako aeroporo wakahumbahiza ajeza hivonze yagoye nsiwi yo yudemana mbakaya nyinyi wa Komori ikaka mjashida majeleza abo kamnahelewa abo heni mdulo George Santo kangwanzo ngujoka hufa mande moto wamba c'était normal intraw parce que c'est data tiro johom duha habona kozo prison tikano wade wahangu wamfia ka omitishindu hezamfia zenongo izoka batsa pare intutsa shwa solution eti George Hansinife ika obligé na kanishon shitowe nonundenziani trawe tabongara nzoreleze haurangiya ukabanu sisi ngarongwa obanu ngabantu ambo banu ambesengara mbori menye no ntsina besoin ya ujabanu denigre mru awuni menye ndongo haina ndongo njoka uzamba banu zonongo ikao ngabona namna yo kanrungwa zikome yawa ukanga sibonsi jusons baneke mwana shongu nge Komori haumba bangu wa mtazangu abonga mikomori haukansone utilite ukayamrato juhambe mrundabu ko jwambabo rulona baze kamera zinronawe nizijirio Evengeri jarishe mezra bukai amanira kaiti. Ya amaninge ndono degrade hana yonga rijuawe maana. Izo konsekansi zanti maskini. Izo konsekansi za tahabu. Izo nyonti pianga mzienshohe nusiku karna ujabanuri somese sociologi. Haura menongwe kaunga mzijuawe. Haina mru ya kana mbahi mrujana ya kaulando no enshinro. Ye kaha jembe nruisa ye uvanai ye ulanai hatambadezo humsiha. Yabo izo ndezari hunda lewo. Ya amanila vimakena uhaladara wajengo wonji bonsi juu izotwa byanzirwa zijemplanteo bonsi juu yabo hata haina namna yonsi pia wajihu zaura haina twabia zonsi pia ngazijonja harmaensi ko yajamba bori tsona ndikaongo na competence ya ushindandu wa wanene domaine ya heze twabia nziro zilo bonsi juu ebenge nsoka nzantele ni mweleze les ala hilo ni mwabienu kayo yo hata rinziro nganzao nduwa renforce wajau Zetwabiazinu dans l'ensemble shanga nzao swafi ye brigade de mineurs yanzuani ye service de kutu yanzuani ze service pia za hifadhi za nzuani zifanya hazi ya kweli maana o mwisizoni hunu watino kangal pontowe dua shau harumashe siwa siwa shatu shanzuani zenongo zinunga zona anizifanya zihea daraja zenongo za violence zinu Ketsu kiriri bitse wakati rareje shoka wala pariswa ulangabo tsuwa ya pariswa fungu alliance ya française ya nzuani jau ani ndongozi njizi jiro haku ngebido wanduwa wake wa huzamu haukweli paskeze ndongozi ngazijirio hauziro swafi wando pande uwa batino kamle haku harumale suala la bili dainu ilo shaba hangari jukomao sirulobonze Zenongo zajiri Komori zinu zijirepete hunula nizo zijirepete hauziro wa Komori. Njaja ni mte unuhara shezonongo za saza kansa tatizipartaje wajao. Nane ni mrujoda TikTok kuhareme ngujone hadisio naleze video pia ngizo yao. Bata zisazvira arma journali ya Faransa. Nande hadisi ya hee l'hôpital ya Montreuil. Ye servisi pédiatrique. Ikawo ho reanimation. Waparihani ha kuplu. Ikawe kuplu yinu ngiona mwanamshe wa mahaishirini na mirandaru ye mrummenge na mahaishirini na minane. Amdudinzi rejeza ukati zanziha nuandupia otito Johnson. Nane kamdungu zambu eti sawane ka uzanziha. Ilini muhashirishe na ukaya Montreuil ngasina wakomori wenji. Nimambienu ukaya kafabo liwali haukao harume l'hôpital ya Montreuil. Hunu servisi ya hoa nati iti wanradingo uzaya. Waparihani he kuplu iyo. Ikao bandiza bobanu ye mwanamshe. Ikao ndo yajipresente harumaye zembawa za kihifadhi. Hende haji denonse heshe tendo aisho. Hazingarwa shange mkinokari wale jeziwa. Anketi ibulwa. Watolo hazini. Wanu madaktari wafanyo hazi harumaye l'hôpital ya Montreuil. Ngasina mifumo banu. Ze videozi parihaniha. Ukaye kuplu inu ngwadingore nga wana atiti wazalwa. Simambia ni wanu waili wanu wasa wa identifie lo wana atiti wana wadu. Shabo nga mbao kangabo na kuleri zinduaji yani.
za kabila zindwa jina beseze nongo zinu wa hundrano wandu wanu wajihansi huenda we violowa na wanu na muimagine mwanamtiti ya zalwa wondoye rolwe zaya no komelwa uharumaze parti intime ikawe ye mwanamshe hende hata hambe mdu maho kaya yekaho hende ngo wakomewata ngwalilawo mrubuwe hanywa uhongweka palamare uwahole yo hanywani yekahu wakazaye ye hawazi yaho huwafanya hata ngotimizi mrusu buturenge mani yaho uwahisizeho usonu do abangulawo uso zetwabia izo pia ziparisiwa zenongoze video zaheze komportoma neze twabia zakaufani hanu wanduwanu wakaudore ngwana wa uwafanye zitendo izo wa viole ziparisiwa zenongozo spanya skandali wajuha wandu wafanya ikayo mahususu doa adunana wankudura waona wende wasahe madhoamana holopitali hoende mahadisini madhoamana wahara ya warenga shababulo anketi ezitendo ngazi mkini hauka ya zisazi komelesheha emane mwanamshe waye hakubali ukaze nongo wazifanya wene mruma hahe watolwa hazini wabulo anketi ngawatsaho juleka ngabona wana wandu jina tena zenongo izo za wahunda uharme l'hôpital ya Montreuil hunu Faransa ebengenga nzomjo kaba nindedu na amusu zenongozi sazirenge hawa indwa jina wabanguzi warange nguo mala hunji wanadamu ikao zero zao zija ya hema shakane zetabu ngizo zinji ngamtsingo wona nruhunu nruhabiri nziani jao hatsonda mdunge na shono de baiba langu twanza uwe mtu utsimru warenda ndongo ngabo wajirendo wajufumo na balaula tsujufumo ngotsojo ahenda biro lewo yinu wende watsa hendongo za haho kwende bahutsonda hurejete wadahi ulatsimria urenda ndongo bale dossier aho ngyo complet ngamona we heli za interpellation zifanyishi labanu neze nongo za sharia zibadili ho heni trasi ganzosi wandulobo nze batu rirenge ze hadhari za hatu rike haujua haukaye nsisa ibadiliha yensi isaibadiliha na banori rondo nayo woitside mzungu akawo katsilewo woide mjeni hamandawe yeujoka mwarabu yeujoka mwafrika shawandwa pia hauma antiye wandwa pia zeroho zaho wanadamu zijaya no nungo tsokomba bisini hono ndungu ashinda nao larenge mananyangu mbiho wanungu atsingo kama bala latsandwa mjwa mndungure mwahata hafa bisini hau hafa bonsi ngabandu watimizi jana wajoja uziye mruola wanraka hama bala latsandwa wa wastahiki na walandu mesilama wanadamu ila mbingwa mboka ya inona assistance a personne en danger yoke tso exista baha yebenge mimitsika hanzani sisi ndiye hakuni mwambie nukaya hewe naribirilo wana ukanga mwonawe izo wasomesi wao molikoli lewo yinu mwana wa mahamitsanu hasa handi soambilwa ndongo za kimrumena mrumshemo lekoli yomengo nimezari ya waziti ya baha na mrensi rikena mba wakati ya ulo halisi sino wanatimambiani wano mzirejei na mfanye wikeni nzima bombaba bomzazi ye mwanaho atonda likoli mkensa tablo kifami mle wazima amuzise yo likoli ngazibira oje yeze grupu zaho zo klasini ye kutina harcèlement morali ye kutsu intimidewa ye kutsu fanywa jau zenongo izo pia nganzao wandu wasane na mtafadhali ba mwana wa iti marchandise sisokansu kamiba no mwana mtsokansiba no shangdo tino pension alimentaire haunga mtsokansiba no ndoni kwema pesa la kaf haunga mtsokansiba no beka minwa na mjonda droit fulani mwana enda ye hundana na tarabu wenato wenji hapa hawetimizema hakumena minane kamtsuwa wona mrudi mshemeza mdamba na rombeze dua na balazina ndongwe kao zijantase wanwana hatuonsi pia ngwa unankli kojwamba mwana zola ula bani bwa komoto ebenge heni za mhundana ngwa utitini bala ngutsuanzi harmashe tswashahi ngabo siku mbabangu yani dunga mbio ngabo siku nedana atsahema koshina tsuliwa na bwarenge miloro ndar mokumbi ngabo siku na bamanzo jawahara na wapashi ya vyomba bana mama onde komori ngabo hata basi ya 118 mwanangu kone rajila ndobira mabwana kwa tsuribililia kwa tsurangalia kwa tsufanya jao na mtafadhali baizo zonda Montreuil iho harme l'hôpital ya Montreuil tiba hiyo service ya reanimation mabebe manuriso sao warengwa wa viole wao ni waoti wandu wazuba iho maandui waondo wabidi wa waangalie waoma infirmier waoma médecin waondo warengwa na wa viole
Escandaleux sa itsamba la Faransa banu le bailongilo yao. Ebenge na mtafadhali kwezi wa Komoro rifanye jitihadi ribiri leo mea mjuokensi nibadili ngasi haruma situation zero. Ye kaka lutushindo bilaze nongozo arjoko bilandazi. Kwezi wa Komoro watukufu izo ndizo na kanzani mwambieni na mfanye jitihadi kamba bakati mwanzani mwe mwana ye mzazi yake mwanzani mwe mwana kena ukirikango na bandongo udopwe mwana shwa ndambe fulani jao upwe mwendambe fulani jao ngewe dhoma naho ndinantankwe dhoma na mzazi ye dhoma naho ndinantankwe mbaba utsona mba wakati ya ujuwaza nongwe mwanaho yanzao ni zwaso hanza utoshindo jozi rawe mwanaho nezito humra shabala ongo lindo 118 haya ndo kumbi donc yabore leo kamana ngwanzo ando marchandise ke na ukiri ngarjogwa na nizo bani bana banga jonda taridoro ngwa ila duharatu ko hanza iliri sovo wana hatu oka wana hanywa wa hatu wana wanunga jonja haru maze platformo zinurandi sorongo azedu hazahunu nori wa sove parce que ngarelo wa kangwa fanyo exploitation ho wana wanu kalitina ndongo tsotudo tsokaba ke ukumbi wanunde mabel demoiselle wanu je sais pas quoi wavaziwa waremeze ngwari darendeje wa influence hanem na jola na ndini walola na bala bahi onde kwa tushilizana wana walaru mwanange fwa yayeche yamrumase kwa henzahe mzaze katsumbilia baba katsumbilia wana hatu wajihundu ngabo wajisuicideyo ngabo litsojwanga ondabi enuswadu ngao ratuka hanza ritavela na mvinyo manga ebenge nsoka hanzani bile wana kwambeza montrain mwambe nukahewe kareshela hula baba nungabo humshanga bohula ye namna wewe utsojo baliye mwana horangwe mahashenda yalomru mshabidi ya swali ya onoze farudizahe wangale mwana ho yandre mahakuma na mitsano alomrume abidi ya swali wawadunga rangwe mahamitsanu watswandisara rangu hotsonesiwa hakeke mana hende nai kana hanzishwa wawe che kujatekeleza ze wajibu za hao ngojo anzishwa we naye shakuna baba nabe wanzishwa ndawe humonesa kujamonesa mana leo ni atimizima ha 20 mbiro mabanga mdungo wandwalo haruma darasa za ordinateur iban anga ridungo fundi Jibril ngadungo fundi Musaada ngadungo yewo madunga no wana watsuso yewo bani wango fikuru kema ubi ya hondo kamzaze ngwanzo udunga wambenga na fundi ulo haruma TikTok na Instagram na Facebook na wale mwana ho atakatuje kulu huwa bwaho maudu mgwafanyeza hahe ukakujindo beto ka husomeazo hakaboro ne mana haho yatojoka husomeazo abotsilinde mjomba na mwana maho na mwana msho aho owandunda wa worangu donc ngarifanyona hivi tavela na mvinyo manga zindi zunungo tsuharane mabiani gotse shandraza ze banunga sina mafundi ebane mafundi wao wana hanyitso somanyi nyimla nsowana yemtsojo ambe hafani yamrunde mwana halafunyi nyinga manzo msomesha kamgashindo somesowa ne minimum rikahambe mafundi wao ho wana izo ndizo mimi na kaulindari mazerezo zinuka vanareni lo nafundi wongu somesewe mwana shamzaze ngo somora na we mwana kaja soma wewe abo wakatubiri izo ngo nziro donc utsika hanzano ne semba bibanukaya na rejeire ndehe kawani da ukaze nongongizo nziro zenongongizo nziro ngakumafundi walo mu mijini hunu ngabantu wajotino angazibanu wabuliwa ngasina nanyasi walo banu matsojojo watsaha na mkeno wana mjena obo bandani yabo mso wasomesa bengelera mbili shamma hansi emaharibia hijamje banu mtsoshia yezora ngwensu mufutise ditwahirina sedi Muhammad no wadungamo na jelani wakahamba ni wazazatu makaudeshera jokomorika mtsina marenga rikahamba leo bora jansika ongyo nziro yihodi hodi wanonema lezemana nsuona mndu mzaze mkomoru utujo hadithi nzima ya mtume wakati utujo some kulhuwa bwahu wakati nirana ngunyide makodo andisana ngomo zoni komoro asinila mtokodo isoma jimbo zekuluhu Allahu tabaraka idha waka hal atazana izo pia si wanaha nurjal kauzi soma shabori somo nani hakomo zoni mwasoma ihodi ho maritia ne karende shoni mo taasisi hadi sarangu alflam rija haruma za hamim rija haruma idha waka rija tabaraka rija hal atahata risingama yawo izo tokodo soma jimbo ngeri jerani sozelewa ya baba hanyinyi na mangalo wana mrenzi mtafadhali kwezi bwana wadhulumisha bonsi jumani wanatungo exploite wao wanana shatu walengwa commerce zijazi jirizo za Montreuil ngamzio nsikemle harmo sujet ngamjo harmo sujet araru sujet araru de yahusiana na aeroport ya Komoro nge wajibu rizambe mitsina uchililale kalimalino kwa wonda siwamanga le dhulumishi hao les ala linunga mandi soka juzi ti partage na posto na mfanyaba na onesoka ya Air Tanzania
jana mfumne swamahani yendanza ikeensi ifanya tentative ya watake jashinda ye piloti hardi haijusa hairejeza Tanzania ndaka uye hansiho kabla yo jerulitse na jeju haije Komori hasibabu kaya ho wasulibo bahari jungi wa hamade nsuna ile zabanu ya Ethiopia wajuha uvumbi wa upepo wa mvu ikawo ye piloti wae akajashinda ya hundanzia yo hansi avion malgré ze nafasi yafanya pia hata yasahilishe zatu mkinishiha ikawajibu ardare jeze avion Tanzania yende yake ensi nge ya jarlise na tahenzia ya reje kabandu watso juha wa hai ya wabango jwamba wazalide ya juso pepo ngeba nyinyi kamtwanza kudambe zijiro bonsi juu yebanu siti maranya kabla ukangarambo siasa donc wabo kartina durare informe wandu kabana ujiri ndongo rizambe rendo zamba borilo sima activist ya bozo tso jotsanganywa harume siasa ebengeni joka udoso anu wadeni wakati joka udo hambangu jodo zidi shaheni wakati wa joja ndongo bonsi juu ezaheri sito hamba nezo ketina wajibu kezo wa Komori pia otso zibeshelea sheza nzozi bandazi wawezi jo janziro ngarjo zamba yabwe manaraka hambe hali yorka hamba hauna fasisha haukangari juwawe heli aeroporo ya tili yolewo Nchua minu kae kazi la nsinku kabaja jobu hanafasa o piloti amba mlengo riske paska mjo kaya ekae ndenda hunu nge jobu virila hunu shakuna ujua utsoja haruman sika wate pisti ya hatu mgunge ne harara ya hayo si wanguraka ufanya teste ya hezombo yenda unriho kaya ye maji ya he magari yozimao mroka yati ye menjeke jaka huni hai majika jakaya ye bala bondo jiri katastrofu bala joka ukandu ndiba Komori donc wabona nzare juzo kaya ekaba jiri ndongo ngarjodo hamba yo wajibu ya hatu kabla ukamra siasa au kabla ngarambolongo za siasa si hamba neza nongo za kirahia ebengeri kanzar juzo kajana ruhundana na tabu na yotsi ya handa manami minga mina mru ya kapashar mu Ethiopia nga sina mwezi banu hamba wafanya tentative hata wajundu maore hata ongabo wani solilar mu avion ye pilote ndaka urenge ela maore ardare je ya jatsa henzi ya hata ya yehensi bahata bo ya kansi ngabo wakaulila wakofuruka bala kwa jakansa arma arudi yonde Ethiopian line jana waje Air Tanzania zo zijiri ngaromba o wamanga ukaonda sonti pia heni joenda na tsodo jando rearo haenda haruma treatment rearo haenda haruma biashara rearo henda matembezi ko jwamba siri lobo nzere ndono huja na ritsoka wenda no huja o haruma zalo ngombi za manadamu pia wadaka ritsukusudia wa parojim no ngwama diyo armaensi sheka waja no ngwama dizo uronao wabonze wa zambao yabo sisi wengi lazima rijuzane isondeze nongo yabo ngaijuzao ka harume hawa ya hatu omusizoni hunu ngabo tangabu bo bahari juu haukatsi yo marabili waja viondo kansi wajuha lujala la bali ya upepo wa mvu piloti ya perde control ya tujo kansi izo forno hamba wahonya milenje no wanruade sawa aeroport ngwajwandi sorenga ze hadhari juma izo abilika orenga heni wakati zo sawa ne pare yala rangubahani ajazao bojete yebora zamba ukaizi ilo hasibabu kaya machine wako ajaniki wa première tranche kamjauno kabora zamba zi basauha hakabora zamba waelewo ka amanuzi julo wende watoe première tranche aba wandelea ngarombo mnyezi ngwi wasili ebenge bemitsi jani juze zanongo zo aeropro kangi zonziro na bansira bo zilo nziro bahi do kayata wongo ari meprizeyo zanongo belu ya subuti ya humedi msedi ya zamba juze ukana vane kontranga wandu ashemezao kontra ya hatu sina Arabi Saudite yotsi kontra maa minji yo mahashiri na mitsanu bahi mahashiri na eboro no mahamili yotsore ndambi ilo hama mahajana kutujwa mahashiri na mitsanu ebanu humedi msedi okantu kakweli zetu abia mzifanyo arma aeroporo ya hahaya ya howana hanwana nasho hanwan rasha hanwana nyani wala o Faransa banu warengo avion banu de mahala hautejeve wende warenga shombo iho afanya iskali ndaru gewaje Komori sayana neza masihu na ishamrujuzi ya wasilia aborangu 17h ila rangu sanga tijamba midi hakwasilo hao 19h yabo yoto biendi yotsindeze pare bozilombi izondeze koli heli wenda wahimabo wa wanao hambata wajeni ngwaono hayo wajeni wa watangwa tsingo modi ngoni kwa tujata ngwendo arengezi no daubi inotwa bianziro ya rihunda vaheperu ya subutalo ambokaya ari facilita bahari tanti ritana ventilateur eyo to biendri ebanu nyinyi wakati mwaka ufikirize hazi nabanu nyonsi pianga mjoma anga emusiku
Yemparo na mahala ha aeroporo bado fanyo hazim sana. Izo zihanda kamna paro nda halu maperifu una autorutu mone hazemi sana. Impossible. Ngamjoho na haze masihuiwe. Kamna paro nda mahale kao ngabo namna yoka wafanyishe hazibo msana. Ihondu huwa nada mpia wabiri yao wandu wafanya hazibo msana. Izo tito abia uwa ujinga wenda mno. Donc aeroporo hiyo hazima nzo mfanye karja haraya kama nzo mamenaje aeroporo. Deja wakati uwa mtsungwa wakati mziro kono wakati waho wa manga. Harumaze haute saison, unsido wakati mwenda aje aeroporo mwite nungwa manda ila mdungu wanarua mank maarifa, hawa kusudi warendebi. Haukaza nungwa ndizozo mbidi. Na batoka mdubani, banyo nsipianga mpashia wenu siku. Mbabalu kumanupa wenda harumansi, wenda hubloke haruma otoru toa uperifu, babalanga botravu. Nejoka bajira accident. Huparwenda haruma aeroporo, hondo hambiloke avionu ketsuka nsimanu hauandu wanjangu atabio babalu ngabo hazi, hotur de kontroli haungabo hazi harume pisti haungabo hazi o malandwani ngoze kodi. Izo kuja parozishia, ze hazi zofanywa amasihu. Wandujo kale weyinu kabati voli, wakati nunga jojo profite masihu yanu rangumi nui hata 4h du matin, wandu wafanye ze hazi zao, ze parezo zofanywa hunenu sikwe masihu. Ze shantie zenziro za Faransa zofanywa masihu tsafwe dini. Na nswami nukeho Faransa bahi. Haruma zensinkunde hali hiyo. Yenye nyoho sonda matsungu wakati za avion zikonsiyo. Mbaye aeroporo haruma mwezi wa juye utu. Inu hatuari nziro ya rihundra ba Komori. Ngabo kamjaka kusudi. Yebanu boko izo kontra mwaka usinyesha izo ti kontra mwempozewa. Kamjashindo mboka narihensa harume periodi ya haute saison. Uwamanga watu wajewenza orangu. Geri baye randi sese hazi harume kote yinu. Bawa nwendo jatu la harume mna endini mtitoi ngwa jout sufre banu. Yani vrema wa Komori ngwa tsingore ndo shito hindu. Ebengera nzari mwambe nukaze nongo mzira ndo zinu. Hewe, zinu ngizo na makati nga zijo huja. Insi haki zetu abia mzifanyo zinu. Zinsi haki nga mdendo na hii. Wa Komori sisi nga tsungojo do mwambiani mwe ijue zijirio. Ntsina namna yo jabanu njena benongo zindwa jina. Ichoti dodo mwambiani ezijirio kaya zenongo belu wa zamba. Zahwenda marengele parla la bleu. Mambari la tanti kusono kata ula ujinga. Yenga mtingwende harumansi ya joto. Wahanugwa loju wakali. Mrudi mdenge parla mkaze. Ngoli ndongo ndino moni hule tsotsuka. Yeula nungwendo warende dayeri. Hula mfasilite nongo hindi hula. Zetangabu ngizo harumu warengo zekoli. Zetangabu ngizo harumu kontroli ya hese passport. Zondo bahanu wa Komori watambiwe roho. Manadamu ngujo Komori hasibonsi. Dahea vyonge juhawenza o Tanzania nerenga wandu ijara hamri ya jaru habala wa mailodhi. Zekoli makatika zitutawa. Ngabo zikao bala shamdu katsuzi wana holi honde kafanya jaheze zekoli wana. Anabangwenda wata watuozi tsambaza wambe ni mdunende ya rengi. Abo wedzingwa profito yabo. Tangabuzi njinga zijirio. Insi haki. Banumri depase. Insi tuabia zinsi zona kaulinda. Unsindo ustarabu wabidi Komori. Kwezi wanama wa Komori. Gamjo ili yabanu harumaze madaza leo. Barika ufanya entre baada wakati munjiratu njabanu. Rombe Mwenyezi Mungu ze suje za hatu. Zido bakize ka sosiali haku. Iloa Komoriwe komeaso afie mishinzi. Ya heze tangabu ziremawe mwana Mkomori. Izongizo wajibu ya zijue. Ili washinde warengelaiti haukaba nunga sina parti mbili banuri wanao. Ngaboze tangabu za hema na Mkomori ngaboze tangabu za siasa. Zaho waluwaro hanjie. Ikawa ongo walindori wafanyile haza hao. Mintina ufanyila mdu haziba mtena. Mintina ufanya mdu wa siasa hazi izondabu. Mdu wa siasa na jifanyile haza ukaende wanzoya yatowe mdu ya njie hau ya nzoya votewa. Sina ufanya mdu wa siasa hazi. Amjo hambe mishinzi ya hiyo nsi yangu endo nai. Amjo komeoba mimi ntambiho mino wanzaya no wana no wakomori. Owatambiho wenji. Shalongozo jawanu ndenge mdu wa siasa baha. Yani para mbaba fula na afungwa. So mfungua wako wafanya hazi yenawe. Nongozonga rika usonkade ili mfanya hazi. Nrasiasa jinandede pare haku opoza Mkomori ngwanza kede pare. Yari renge ya rumie, rambe rijai hordenti midewa no jusosi no ariza weridea. Wawe bakari mwaze kanapena mdengesi jemnike fulaniam. Kojuamba mrasiasa suje vansena sa sufi. Mrasiasa na jifanyilie, rijifanyilie. Mnyezi mwajala mambasi sosiete civili, nyinyi wandu wa siasa. Ya waba hanarifanya hazi beni joshinda wanisa, izoza atusonsi pia. Zazo minja kansi njeni poto ambaba hanu. Isosi deke kazi umba ni Mungu ya boza nziho. Kwezi watukufu. Ngari jozi ya banu kwezi hamara abili. Na utsaso wa mahekari heza leji.
rombe Mwenyezi Mungu zanongo zinzi badili hemana kapana nongo za badili haba tsina furu rahim rijero na harma mada zindoaji na homba Mwenyezi Mungu ke eze mada nazitekeleza bana ni wazaza hatumlo ulabana no wababa hatuna nywana mana mrenge laiti na mtafadhali mjuheri ke wazima rangaleza muhimu za hoa na nemesha hatu karinahu nda mriajari fanyileza komore tsetsudo wa komore mrati paro rengele wa iyo womru jino sonjizi womru tsiharmo wakati ko mru tsoka yonsi ujo huja komori yabo yafanye ndongoza ushanje komori hiyo ekati ndo wa komori walonda ani na bonse mbabi hiyo yomi adi ni mikao ni kamnaho na zindwa jina abata mpaka nda wakati wa saa tena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.